Jisu Kristo ka amyang pa arwaya, kapyo ja pa sero pinu mempe kai pa asansa, nempal ko mo ngunum jala selo aloni timi bidu. Selo ngunu 1 Corinthians chapter 11 verse 1 sim kakasa. So ludo follow my example as I follow the example of Christ. Simi tanupa kakako ngemi kati nanto. Netampa ngo Kristo mi kati nandu. Seka versi Apostle Paul ngunumi luto lado. Ngemi kati nanto te netampa ngo Jisu Kristo mi kati na la ayalena indune. Hala ludo. Ose jije seka versi ngunumi church oka fellowship oka association oka amiaba tami tonse kemedo. Ngunu fellowship mi, church mi, association mi, yajalo ka fellowship pa, church pa, association pa sancha kentai leno koda. Ami aba tangka responsibility hempe kaido. Ngunu ami aba tang netampa na dari potao pinu tonse tola keme tola don, netampa ngunu sancha gero koda anubam ata he ayapa sancha keno. Ngunu anubam atami agulo kontu tonse keme la lukhala kima. Olu jalo ngunu ayada ma kor takima. Hopa ngunu ka kapyo japa responsibility don ngunu ini ingla mene mudi mugla ludi lukoda melanja anubam atami ngunu agum kan tonse keme madalo ngunu ka inji ngunu ka muju ngunu ka daju dami kala la molu hetamba sancha mongkindo ngunu anubam atami lulyo ngunu aya daro koda molu mi ngunu empu arle palula keno ngunum kan aya pa sancha guru ngunum kagla sancha tot kan hal gala keno hela mapa ngunu khud ingya magi ala da ko da pinde ka lidio da ma ko da ngunu anubam atami tonse khemela lula kema hopa mula je ngun ka amiaba tangga responsibility empe kaido ngunu ato mite hengkasdo ngunu ka amiaba tang ayapa sancha gamate koda ngunu ronge kod selo netampa na pinu mi henje don hela yilama pata litido ngun ka fasting center ka anu ata abata auta le luka ata atasun ataje atama luka ngunu gyati akuna paluka tanya agamo luka atang jije pini kali dio ayapa sancha geje tola ngunu selo molu mi kagla ma ngunu ka amia banta hetampa ingene hetampa mugne pini puyulu jal hetampa lugne pini ingo injalo hetampa ingene pini mugo mujalo hetampa mugne la ngunu molu mi kagla selo sancha do hu chulipa church oka fellowship oka ami abang tami anubam atang church oka anubam atang fellowship oka anubam atang melanja nunum kagla sancha dodo hopa melanja ngunu ami abang tang sekapineka tongsen ni mitagesa hempe ayapa fellowship sancha gasa church sancha gasa agung kontu mapa ngun ka inu ayapa ila munu ayapa melalunu ayapa lula sancha gasa ngunu fellowship ya jalo ka fellowship pa sancha do koda church ya jalo ka church pa sancha kenoke churches ata ya jalo ka churches pa sancha do koda ngun ka association ya jalo ka association pa likinoke ho association ya jalo ka association pa lido koda mulanja Christian community ata ya jalo ka Christian pa likinoke ho pa mulanja ngun hendi nyasa pineng netamban tongsa don tagesa pinelo yang ko dupa pinelo arwai do ko dupa melajam selo pin yang kincho pin ka arwai do kincho amen.